ko ka Nigeria ti la tol kon ga wi akop kake lo ko tina wore lo ko ne di chop ko kinu mo ati wore lo ko Benjamin ta wa pa la pastor gar men to pastor wa pa re lo ko chana jogu shaitan to pan nyu kuna arama ngak la pi marama ngak la kwet ko do rodun chana mo ke ta de minute cha luak cha gak ni cha gak ya like ke nya ni nya nya wo idi mo to pan nyu kuna kwet de ja ko wo lam rana ko de ba ji no kwet kan mar cha luak ku la gak re mo ya like ke nya ni nya wo ku lai pastor a jen ku la to ngo ko ku ya le kwet lai de gwa na ko podium ma de to ngo gin ana pen fine you can kwadi je chio kwadi je wak na ve lwa ko ayo cha ro da kwat ayo cha je da kwat ayo kwat kan demon jidu chu wak long belial mor ngot belial guru ngot din men wa lwak men wa le bela wa lai le mi wa le yere ge ni ju ta pen pin te ram ya kwat to da ram ya kwat jide ram ya kwat riam re lwa ko so you gonna say that this is the God service too Guru banaja guru biajan sa and no more a God service no more ke evil service ku wo kan ida to duga wara arsa la kale kima tele ya jurga nyijo kwala lo yi ne jemi wala le kwala lo yi ne jere lo ko after the service yan mi chale ambelen men ke wala fianga pak yang rai lo ko te like kan yan yar nyawo ha te men to critical condition cha ko ro de cha ko to lo ai de cha ko no ko wo kan wuna tan tong ngira man cirara yo jog la ci ko logo donc ajen ci do wala logo gelum be lege dial pene fin am mi ko ala lay me ko ala wala ko kit me wa wala ko kit me ala lay me ko ala ko kit ci ko al me ber me ni na lay lo ko me ta ga 5000 dan tu ko na ro de la pe me ci fa tor na jog ne ne kwet kwa demon to pa ni ko no ko de je pe me je e babarar ci yu be lay na rar Panat ke pun jor man me yetan man che investigation ko ngad ko kume ko cha tel dol wal me lel ga la twatin ne ti 5000 di mo ga bot bala ye chu ker to rana ran fal ki mi ti do ka ko ga le ke chera to ton ta pan be dol kon ko do ba na ba ga no ga gambel le ba biat ben ye ya chu dul ta ma ga dul ko da biane na do ya le gambel ma be na piantin very soon ko wo kan arkana tan tiya la dol ka wana mo ka gambele be ka Nigeria okay awo be na ba ka tang en wo bre tol e jun gok en wo be tudial be ka ngik amane be ni den tala da man ka ci be ni to konten tala da wuni shi ka ngik ku la wangi ni be ni ku la wangi ni ti ka man da tar nya kwa man te tar mere nya mon man te tar Elizabeth nya kwa man te ku ka la wangi lakin ci trual ma to point de gan bro nan ci wala yi wa ko ci lel ni mora wala ra e jala ke tiga me milit ango wi nge ne tiga me ta tar ci go me tiga me ta tar wut ka ci jange jo why ta to bu ka kene ko na la ke ka kene la ke awo ba ka nan ngaji wona ne na me ci la dol ko am do den golo okay ko wote le go mo de lel ni man wo goru wona ne e ba wo nge ni tiga ni tar man chắc cái nó thật tơ ruột đi chắc cái gì ok cái rồi còn bên na we mon a wo đi wala no wona ne mere nya mon lide ben nya kon nya loak nya de ngu gwaje je jaram ke gin tiga mena tiga mo angu we ngi nya tiga na tar mano cingi nya tiga no tar wuni ka mu ndong riet ko wo ba truale tengel ka men ka ne wuni ba ka ngi rai lo ko do ka ben lel gur ko wo be bende lel gur ko wobe baraji bana bala rai ro akwat ci ram la doy gara mo aram la doy gara to ka no ko kan tong ka sar fi dia dan to nguni talaga kay ngin ceytan a jan ci wo to ga lo ko mo ka Nigeria ka West Africa ke nara dag lo ikut na ro dan ni sala pa to na ro dien kot dara ci tel ram kel me very smart me deje ci ngi wo this is not right a jan mo kula ta ka investigation ta pan ko go lej ne dial ci ke chwal me pega ne ci kala tiam kut dal wala perara je ga nyal fan ma ko okay dare ci ke dikke de dan ne ta wo jobo ka je mala chwal ka logos dikke ta wo jogo ne dikke da ate bilwa ko kana ko ro da te ngore dikke da male no jawa mala me go how are you
cho we aji me yati ke quiz question me ya chawo okay tie ya believe dikada gin me cha lum cha rep baran ke jala jal ji me wi rek me cha rep ngwa da me a cha lum ran cha rep ko bom cha lum ko bom ka cha bana apologize ka ji ka you 7 million naira. What are you gonna say? Hey, can I you mean what I'm gonna say? Then you go bring another round again. No. 7 million. Are you kidding me? According to Tikada, what are I found my queer? Marina Quell Belgium. Dicket point a fire bar, don't walk the Corona, Perali and Yelpo. Chugo kulurum garam garam de quiz question. Dikade mi charge lum ko bom gwa na ta ma da do gwa me a wuda mo charge lum ko bom ka cha bana apologize ka ji ko you 7 million naira. What are you gonna say? So what? What I'm gonna say jindiri report ko kuma. Report him ko kuma. So when I cannot do that. Why I have to report him to Kuma? Because they young get teach when you're alone, but Moyaga another Sakaron. Are you kidding me? Don't tell me. I report him. Report him for what? I love you to do no good to Jal, Larnaya. And then they will get 7 million go there with Baran, Bar report to Kuma. Cry report la Kuma, because they young you will be a Benelli anymore, Belloma. I cannot report him. Hey. Very funny. I think Yakamala will get TikTok. Can I just for a yellow? They young alone, and they said they young bigger. We duckle them. Till okay, go like a tona, the gen go out the one wang and near no each dick and worm, which I got a put a gen garata that do a young. Well, Kachanga Yoga Banga come 7 million. Shan't they were upon a Jakokuma, they young yoga but young no alone. Don't be 7 million, cocky and bigger, no come. He buy a report. What report my